इमेज पाउदा मियंग ताबिरी बसिंगबु बिनीताना तराम नोक्सा बगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदा मसिगे मरोय पाउ थमजरी हौजिक मके ओइनदी असेंबली कौरोय अदुगा असेंबली सुको कौरोय हाइबदी लेते हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे कोकोमी खोंजांग असिसु मफम क्या चथकी लोइनना असम की मणिपुरी सिंह इंडिजिनस ओइबगी फंगफम थोपर राइट फंगनगदबनी हाइना नंदबाबुना हाइख्रे हौजिक मपुंग बावलो बिरसे लेबा की इशू अमदी सरांगनबा कयाना मरम ओइदुना ममांग थादा पांगथोखिद्रबा सिंगी लुसिंगबा सिंगी नुमित अमसुंग मियांगी नुमित ngasi punna पांगथोखरे सीएम सेक्रेटरी ता पांगथोकपा मियांगी नुमित अमसुंग सिंगी लुसिंगबा सिंगी नुमित ता मियामना पुखलकपा वाफम कया ताखिबगा लोयना थबकता ओंथोकनबा थाजबा पिखी अदुबो ट्रांसफर पोस्टिंग थबक लौबगा मरी लेनबा वाफम अमदी टेंडरना सिंगबगी वाफमदि लौरोय हाइना सीएम ना ममांगदा मियामदा खंगनख्रबसु ngasi सीएम उनबा लाखिबा अयाम्बना मसाना मसाबु थबक पिजनबा होनबदा मतेंग पांगबिनबा हाइरमखी फ्रेमवर्क मरी लेना मियामना असेंबली कौ अदुगा लेंगा की ओइबा वारेप लौ हाइरिबसी मतंगदा सीएम ना हाइ अखोय हौजे असेंबली कौरोय हाइदे अदुबो हौजे हौजे की इशू असिदा सेंटर ना पिरकलिबा थाजबा असि मांगनी हाइबगी वाफम लेते सेंटर ना तौगनी थाजबा मांगलोय हाइना थाजबा पिरिबा मतम असिदा अखोयना असेंबली मिफम कौसलुबा हाइबदु फजरोय मियामना पुकनिंग फाथबियु अखोयना थाजबा लेत्रे ngamlaroy haiba tanzadu yoropada akoina soiduna assembly mifam kauraga watanagani hojiki oinadi pm narendra modi home minister amit shah na pirakliba insurance asida pura thajaba leibana hojikmaki oinadi assembly kauroi aduga assembly suko kauroi habadi leite matang matungina assembly soiduna kaugani India ki PM amadi home minister na manipur ki satang kaheloi haibagi thajaba piraklibani akoina amutang ngaiminasi handak political party ki team amadi lenga ki team ga Home Minister ga unarubadudassu nakal animata sab manaba thajaba yaba wafam phongdorakpa leire aduna miyamna framework agreement na manipur gi saktam kaheloi haibe wafam asi thajaba thamsi haina CM na phongdokhi Indo naga framework agreement ki waroisin purakjingai da manipur gi stakeholders sing tanaram kigani haibesi matang da hangba wahang amagi pakom piraduna CM na makata na hai ngasi nongmanini asigi manungda manipur gi miyam maruoiba kokomiga watana kigani Manipurda lang libamadi Manipuri issue asi karino haibasi khanglabasu center na hek kaurakpaga ikhoina paudambada lainaba mongda miyamga amuk watanaram khigani CM na haiki Manipurda overdraft ki matangda hangba paumi singi wahangi pakhum piraduna lamdam asigi oina center na sel thadorakpasi tha khudingi oinadi tang 6 natraga 8 aswaya thadorakpani adubo handaki oinadi ngarang khakta center na lupa crore 3.8 thadorakli maramaduna overdraft ki sampham asi lupa crore 3 mukta ngaire ka hena waningai leite haiki ethnic days the district chamber or manipur gi hujik lei administrative structure masidai da kai bala ko ya ko madu to binu haibne madu to roi hari sini ne hai panina yam ka hena yenna bu to aduna ina hujik mayam da ina private da approve to ngi si hujik phau bu da central government ki response positive होई बनी ना आई सी दोनों से लोग दाहिने ते कोई ग्रुप अन्य और पॉलिटिकल पार्टी की सब पता हायर ग्रुप तूने वार्ड तूने आई कोई की गवर्नमेंट की पार्टी की कोई चर्चा रुपा अदु की वार्ड तूने वार्ड अन्य से समान है ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ना हायर इसे अदु का हुजिकी टॉक्सी इंडिया मनिंग की वरने Naga Santigi Warida Manipur gi apunbagi saktam kaiba yaroi haiba kokomi gi khongjani manung chana ngasisu Kaisamthong Elangbam Leikai Ithang Moirang Purel Khangabo Sorok Wangma Bisnupur gi Tera Urak Industrial State Mamangda section infam phamduna protest tawkre Uripoki Saint Xavier English School gi mahiroi sing amadi Lamlai gi Hillview School mahiroi singna makoi gi school mamangda Human Zen semduna kholau sing lauki Government ki proof nahi badokshir Manipur thugaiba India government Manipur thugaiba Singmi Tommi
कोइरेंगई बाजारदा पैसेंजर वैन ड्राइवर गाड़ी चेंब लेपना खोंजंग चंगसिनखी MPP ऑफिस ममांगदा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की मियोई सिंह यावना चक्सी मिफम पांथोकी मिफम अदुदा सरुक याखिबा MPP की प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रोना फोंदोखिबदा IM अमदी भारत सरकार की शांति की वारी की वरोइसिन पुरक्त्रिंगैदा साइन तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावरिबा सिंह प्रजा मियामदा खंगनबियु स्टेक होल्डर सिंह तानबियु पॉलिटिकल पार्टी सिंह चतुना खंगनखिबा सिंह निंगबा थोंगनबियु हाइकी Disclose the contents of framework agreement between India government and NSN IM Indo-Naga Peace Talkna Manipur ya punba ki saktamda kaiba piba yaroi haiba banner makada Hianglam Block Congress Committee na singla ngasi Hianglam Lai Pangamba Bajar Setta Section Pham Phangkre Section Pham Phamli Basi ki nakalama romdana Wabagai gi Polestar School amadi Hianglam gi Bal Vidya School gi Mahiroi Singna Lambi gi Mataida Himen Chen Semduna Manipur की सकतम कहन बयारोय हाइबिना सिंबा खोलाव कयासु लाउक्रे इनर मणिपुर लोकसभा की MP R.K. रंजन हाइक्रे इंडिया गवर्नमेंट अमदी NSN IM की शांति की वरी सानबदा मणिपुर यावलोय हाइबगी अइबा सेरोल पियु हाइबसी सनदबा वाफमनी वाफम असिंग असे स्टैंडर्ड कॉलेज ता पांगथोपा दी मणिपुरी हिस्टोरिकल सोसाइटी की एनुअल सेशन यावलाकपगी पौमिसिंग हंगबा वाहंगी पाखुमदा R.K. रंजन ना फोंदोखिबनी माना मखा तारादुना भारत की ख्वाइदगी वांगबा पार्लियामेंट पुथोकपा हाइबसी मेजर ओइदबा वाफमनी लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर अमना हाइकिबा वाफमबु थाजाबिद्रबदी मियामना हंगबिरो लेबाक की ख्वाइदगी चाउबा प्राइम मिनिस्टर अमदा करमना अइबसे पियु हाइगदोरिबनो हौजे कनागुंबना MP थीबा खंद्रे हाइबसी अहाक्ति MP ओइबगी थबक निंथिना खंगी मणिपुर की इशू खुदिमक लोइना मतंगी मतुंगिना थेंगनगनी हाइनसु श्री रंजनना पौमिसिंगदा फोंदोकी हाइरी एनुअल सेशन अदुगी सिग्वेस की वरोलदा डॉक्टर R.K. रंजना मणिपुर की हिस्टोरिकल सोसाइटी की ओइबा वरोल कयासु थमकी हाइरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना हौजे NSN आयंग वरी सानरीबा सिदा स्टेक होल्डर सिंगी इंटरेस्ट सोलोय हाइबगी अइबा थाजबा पिरकले अदुबो पिरकलिबा थाजबा सिबु वांगमदा थबक पाइखलकलबदी सुप्रीम कोर्ट ता वकतकनी हाइना ngasi नॉर्थ ईस्ट स्टेट रोड स्कीपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की रीजनल डायरेक्टर R.K. जोइसना सिंगाना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबदा फोंदोक्रे महाकना हाई पिरकलिबा थाजबसना मणिपुर की प्रजादा हौरिबा इरांग असि नमथबा यारे हाइबदी ngamloi पिरकलिबा अइबसी मणिपुर प्रजा की मिहुसिंग नत्रगा सरकार दा पिरकलबदी हेना पुकनिंग लुम्बा हेनगनी हाइनसु फोंदोकी महाकना हाई मणिपुर की ओइबा इशू सिंग मरिलिनबा अथॉरिटी दा सेरोल थादुना मदी कोर्टा PIL थादुना थेंगनरी हाइना फोंदोकी प्रजा मयामदा मसी वाबिरुरनु खोदगी चिंगनबिरुरनु काइन हाइजबदि ngamदेब करीना अइंगोंदा इरकबा चेनी अइदि कैसु नते इचमचंबा प्रजानी अइदि हाना पाइदुना लेरे अदुना अइदि अचंबा मिचम प्रजानी ना अइना प्रजादा कै हाइजब ngamदे तौबदा उचिए मदि लेयसे प्रजा पुनम खंगनबियो हाइबेवानी प्रजा की इंटरेस्ट का नांगलक्त्रबा प्रोटेक्ट तौबिरक्त्रबा ओना तैना पामदबा थबम तौरगदि Joyce will go to the court. Diamond Radio को बा FM चैनल संदोक्तुना मियाम दा वखल लौसिंग पीरिबा चैनल असिगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफिसर जेम्स हाइक्रू जमामदी खुनाय असिबुलु नाना थमनबगी पांडम अमग लोयन संगसलकलिबा गो क्लीन गी एक्टिविस्टा निमित चाम तरानी नोमत लेपन सरुक याखिबा सोंगथाम संजोय अनिबु पुनिंग थोगतपो ओइना अवार्ड पीरगनी हाइना लमदिंग एजुकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन लेवाना थादरकपा सेरोल अमना फोंदोरकली सेरोसना हाई मणिपुर की कासिन कोया यौना मियोय कयादा डायमंड रेडियो कोबा FM संदोक्तुना नहा ओइरिबसिंगदा वखल लौसिंग तानबा प्रोग्राम कया पुथोक्तुना अमदी अहल ओइरबसिंगदना पोथाफम पीबा अमदी नुंगाई हलिबा सिदा तुम्बा मसे चाबा मसे तौदुना प्रोग्राम मपुंग फानबा लौखिबा थौदांग अदुबु इकाई खुमनबो उत्पो ओइना अवार्ड असी लमदिंग खुमनथ्यम लेकाइदा लेबा हैखाम हैराम ओना महाकिया पोकपा लायोय ख्राबा आइस मोहिंद्रो फाउंडर प्रेसिडेंट लेवागी मिंग द कसबनी अवार्ड असिदा सेलोइना लुपा लिसिंगनी मोमेंटो अमदी लेंयान फी याउरी संगाई फेस्टिवल दा पामदबा थौदोसिंग थोक्तनबा मणिपुर पुलिस लोकलकपा सेक्शन थौरांगी सरो अमा ओइना ngasi जिरी पार्किंग महाबली थोंग वाहेंगबम लेकाई बस पार्किंग एरिया दा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखरे ऑपरेशन अदुदा सक्ताकसे याउदबा मियोय कुनिथोय लखतखरे इम्फाल ईस्ट की कमांडो टीम न थीबा हुंबगी थबदा थबदा मियोय चाम तरा रोम अममतंग ओइना वाहंग पाउंग चथबदा सक्ताकसे याउदबा मियोय तरामथोय लखोल अमतुंग
makha taba verification gidama city police da sinakre ngase ayo pung 7:50 nipa minini phumanga rom phawba pisum thong singa makhong area da Imphal West Commando na sathakiba operation da mioi kuntra tare rom verification sathabada tarama thoi saktak se yarom dabadagi singjamai police da sinakre hairi Assam ge indigenous singbu safeguard tongna bagi damak 1985 da India government ka All Assam Students Union AAS yugat tongna kiba Assam Accord ki Clause 6 implementation tobo oina Central Government Home Minister gi miyang makhada sem kiba High Level Committee on Clause 6 implementation gi chairman Retired Chief Justice BK Sharma gi miyoi tare na sabatti mamang asi Silchar Circuit House da latuna Barak Valley public ki hearing tokibada Assam ki Manipuri singbu indigenous ohenna bagi damak sem kiba luk tara ki apunba Joint Actions Committee for Safeguard of Indigenous Manipuri People of Assam ki chairman A Nanda Babu Singha retired CS Professor KS Dhiren Singha General Secretary K Sopan Singhana unaduna Assam ki Manipuri sing asi indigenous ni aikoi ningthau panna leramba Manipuri ni haina wari sanaki matungda High Level Committee ki team na thajaba pirangki madudi Assam ki tonga district ta khundariba Manipuri sing Assam ki historical ga yamna nakshinaba jati amani Sibasagata Maharani Karanganai ni gi wari Barak Valley da Manipuri ningthau palambagi committee na ningsinglaki JSC gi maikai digi chairman Nandababu na haiki aikoi Assam da khundariba Manipuri Maitai Manipuri Muslim Manipuri Brahmin Singh Assam gi indigenous list ta yohangadabani adugaloyana aikoi su Assam gi indigenous oibagi phangpham thokpa right phangangadabani political jobs land education ohengadabani haina phangdoki saruk yakiba ke sopan singana haikibada ngasi high level committee na korotuna aikhoina unaduna aikhoigi Manipuri singna thengnariba awaba kaya singamadi Assam da leiriba Manipuri singasi Assam gi yamna mari leinaba indigenous people ni haina marik chumna high level committee gi miyoi singda tamki amadi makhoina su thajaba kaya pirakhi haina phondorakhi Makoina su jamna tabi aduga makoina ngami makai togni masigi matangda akoina hangi akoina hajadi se high level committee na kari khanbi gaina ade moina hai akoi di mayam di opinion lo bala pani akoi soidramati mase wafam parma se akoina government akoi submit togani aina moina su jam khadina akoi da tambi dai akoina haja go wafam parma high level committee na jamnam puni chana tabi jam nungai nungai ni akoi akoi Tanggul juga perumahnya Joint Action Committee ke market jadi naiba high level committee buka kecil. Manipur State Legal Services Authority Imphal gi Senthang Makhada District Legal Services Authority Thobal na siduna nongmagi oiba Legal Literacy Program galoyana quiz competition amangasi khangabokta leiba KM Blooming Higher Secondary School Complex ta pangthokre. Taramaduda Family Court Thobal gi ja Salam Imocha KM Blooming Higher Secondary School ki Chairman Khundrak Manager Mangang District Legal Services Authority Thobal ki Secretary Asam Tarun Kumari amadi KM Blooming Higher Secondary School ki Principal Dr. K Baigal Sandrana mathangsina athabe mitunglen Thauram Mapu amadi akhanaba mitunglen sing oina saruk yaki Tharamaduda Advocate Muhammad Zakir Husaina Environmental Law amadi Solid Waste Management Rules 2016 gi matangda aduga Advocate Khosnam Lembisna Maidinguna Rights of Children amadi Childline 1098 ki matangda resource person oina wangangki ngasi legal literacy ki tharamadu loisilakpada quiz competition amasu pangthokhi loyena makok mathang tarkraba singda mana piduna punin thawatki Sumang Lila ki kanglo ama oiriba Peacemaker Artist Association ki President Jitendra Kumar na haikre Koko mina sangsileba khongjang sagotuna Sumang Lila nupa kanglo ki lila luptara na sagot pagaloyana handaki Sangai Festival da lila Ujara Roy wapama singa sinungthil press club ta pamising unabada mahana phongdokhibani mahana makataraduna khongjang sagotuna hokiba numik kyani yomangdagi sintha lepna luxury waroi se leitriba phawba sintha lepkigani Bharat Sarkar na iramdam asigi phurup singi marakta tokhai tanaba amadi ngangkhai kainaba silaklabadi Lila Roy ama oina iramdam gidama aikhoi puna lantheng nakhigani sayan ariba si leibadagi Sangai Festival asida AAA Peacemaker Artist Association Mami Shiroi Artist Association Time Star Artist Puklen Pokpa Sangai Artist Lamjingba Artist Iramdam Manipur Artist Kamakhya Association na Sumang Lila si utanaba phirep laukhibani hairi
Students Union of Kanglai Park Suk Kaksing District Committee na sinuna First Suk Kaksing District Level Math Science Social Science Competition 2019 for Class 10 lakliba tang kumapanda Kaksing High Secondary School da pangthoklagani. Competition asida makok mathang ahum suba tarakpa mairoi singda mathang sina lupa lising mga lising ahum amadi lising ani galoyana certificate sing pigani. Competition asida yawnabagi form thazinbagi aroiba numit lakliba tang kunithoida oigani masigidamak form thaba hore akupa marolgidamak Suk Kaksing District Committee gi Kaksing Khuniai Lekai LP School da laiba office gi khanglaba yagani hairi. Sarva Shiksha Abhiyan Kaksing Zone gi makhada oja oiramba Palen Bazar dagi Yumnam Sandip Singhana haukiba tang anida lekidabada SSA Teachers Association of Kaksing Zone gi oja sing nangasi awaba phongdokpaga loyana laikhidrabagi imungda selgi tengbang pikre ngasi SSA Association gi oja singna laikhidrabagi Palen Bazar da laiba mayumda satlaga awaba phongdokpagi mifam pangthokki mifam aduda saruk yakhiba singna laikhidrabagi thawaina isorgi kuya khada ingna sikna lairunaba thongjaki amadi laikhidrabagi imung manunggi awabada su saruk yakhi. Advanced Volunteer Organization ABO Kaksing Wairi gi mamangda matang kuina present oiramba Kaksing Wairi khongnang lamtai parengdagi Naurem Birendra Kumarna haukiba tang 13 da laikhidabada ABO gi members singna laikhidrabagi yumda satuna awaba phongdokre awaba phongdokpaduda ABO gi members sing amadi laikhidrabagi imungi miyoi singna saruk yaduna minute ama tumina lepki loyana ABO gi members singna laikhidrabagi imungda angamba selgi matengsu pikhi. CBI now Online Child Sexual Abuse and Exploitation OCSAE Prevention Investigation Unit Linkhat Kre Unit Asi Special Crime Zone gi makhada laiduna thabak tawgani nawna linkhat pa Specialized Unit asina IPC 1816 The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 da panbe yaba thodok singa marinaba I pau kya khomjingani amadi miyamda khangangani hairi haukiba sahi kunlom sida internet amasung Information and Communication bu khulai oina sinabada angang amasung ahal singda yamna kanaro mateng piri ngasidi technology singasi lebak ayamada phangle child sexual abuse material CSAM gi bari lainaba I pau sing Interpol dag launari bani victim sing ayambana upay lejidraba angang sing oiri hairi. Uttar Pradesh ki government office sing amasung politicians sing yum singda prepaid meter power minister Shrikant Sharma na launch tawkre Minister Masama ki mayumda prepaid meter mapan ki Minister Shrikant hai ki bida masina electric bill sang naina pidabagi cash sing bu solve tawragani government department sing politician amasung officials singi bill lupa crore lising tarahum doini hai ki khwaidagi yana sauna selfam tolibana irrigation development department ni Uttar Pradesh ki district humdra manga gi manungda district humphuni panda mai huranduna thanbagi mari leinaba cash sing yangsinaba Special Police Station sing linkhat kre haiki. Haujarabada maroyapa amukahana thamjari. Hauzik make oinadi assembly kauroi aduga assembly suko kauroi haibadi leite haina Chief Minister N Biren na haikre. Kokomi gi khongjang asisu mafam kya sathaki. Loinana Assam Manipuri sing indigenous oibagi pangpam thokpa right phangangadabani haina Nanda Babuna haikre. Ngasigidi image paudam pizaba matang asilosinjare miyeng tabiri besin